Ingorita Maa TV amu enaang ena. Elaing'urak le Maa TV entaakwenya ena Kenya naisho yiok Enkai kijo ashe oleng. Yiolo ajo kiata duo taata MCA ashu Mheshimiwa Josephine Sharrat tenolong te interview entedekenya enoolong kake kitabaitie naa enkang enye. Neeku kayieu nelo aliki ajo ng'ae ninye alafu peekiliki ntae ajo kanyoo pee mikipuoito live tinakata tena rishata amu keyiolo ajo kitiakita ng'ole kitii enkang ashu kiata ninye taata te Maa TV. Neeku kayieu nelo alimu ninye ajo ng'ae ninye naa kanyoo eesita kidogo ake piisho ntae enkiti story oldaikai obo ake alafu peekiliki ntae ajo nyoo peetu kipuo live amu kayiolo ajo iyanyitata duo taata peekipuo live. Neeku karibu sana Mheshimiwa Josephine toliki irmaasai le Maa TV oliking'orita tewuei pookin ajo ira yie ng'ae. Ashe oleng, kaaji nanu Josephine Seper Sharrat, ara nanu enolosho lorkaputi kake aamanya enewueji e Kiserian, aasisho nanu te County Assembly, agira aitasheki haki oltung'anak tarruoshi te County Assembly. Neeku ina esiai ai tenakata naasita, ainomineta apa Jubilee, ena Jubilee Party, paitasheki ina haki oltung'anak tarruoshi amu iyiolo ajo ore enaa peimieki sheria ene 2010 netaa keetae irishat ata enemegeluni kake keeta katiba sheria pee mpaka ake peepuo siinche iltung'anak oitasheki haki oltung'anak tarruoshi neeku kegeluni aare te kila County Assembly. Neeku ina rishata sinanu atii aishoo naa Enkai eimu Jubilee Party. Mheshimiwa kitejo ashe oleng. Hoo nikitejo naa kimutie. Neeku kayieu niliki irmaasai ajo kanu kintoki aatum iyie tenkaraki naa iyiolo ajo kiata commitment kiyanyitae te assembly tinakata. Kintasheyie duo taata bunge kidogo toorkuti daikani. Neeku kayieu niliki naa irmaasai ajo nyoo pee mikipuo live tinakata nikilimu ajo kaa olong kintoki aatumo ninche. Ajoki taa ntae olosho le Maa ayiolo ajo iyanyitata duo taata tenaolong piining'ining'i tenkaguti esiai enaasita ashu esiai pookin naihusu iltung'anak tarruoshi kake kiomon intae kipuo enkolong e Alamisi kitii ina olong oloing'ang'e kining'ining'i naa nena pookin kitii TV piindoldolo nena pookin nikias nikinosaki ntae amu ore tenakata naa ketaa rishat etaa enkata kiti naa kakwetita alo County Assembly tenkaraki naa ina siai naishooki. Neeku ashe oleng. Neeku ilaing'urak le Maa TV toning'o naa ajo enetejo Mheshimiwa ining' ajo igusia ntae ashu ishoo ntae enkiti edung'oko ntae orkiti dung'oti loombaa likipwonu aimaki tenkolong e Aramisi. Neeku iyiolo Aramisi ekiliki ntae esaa nikipwonu aatumo Mheshimiwa, ekiliki ntae esaa nikipwonu naa nekiaku ekitii live ina olong. Neeku poleni oleng tenkaraki nitaanyutua duo taata oleng ena interview kake iyiolo naa amu kitabaitie nikilotu ajo tenkaraki imbaa nemeidimayu neeku mikipuo live tena olong. Neeku kijo ashe oleng nchoo emayian intae Enkai kipwonu naa tina rishata nikijo ashe oleng. Ashe. Ashe. Ingorita Maa TV amu enaang ena. Lada.